Radnički nije samo fudbalski klub iz Nove Pazove. U tom mestu postoji još jedan kolektiv sa tim nazivom koji se bavi ragbijem 13. Od osnivanja pa do danas Radnički je uspeo da dođe do prve lige. Pa naš klub je osnovan početkom 2008. godine na ideju dva brata, tako reći, Miloša Kućančanina i Ljubomira Radakovića, koji su u to vreme igrali u Crvenoj zvezdi. I došli su na ideju, pošto je Ljubomir Radaković ovde Novopazovčanin, došli su na ideju da otvore klub i ovde. Treneri i osnivači ragbi 13 kluba u Novoj Pazovi ponosni su na velik broj mladih ljudi koji se sve češće opredeljuju za taj vrlo dinamičan sport, a trenutno u klubu trenira 60 ragbista u različitim kategorijama. Imamo i tu mlađu kategoriju kadeta, imamo i juniora, znači pored nas kadetsku selekciju i možda imaju još dva kluba u Srbiji. Znači možemo da se ponosimo sa time da smo za tako kratko vreme stvorili još dve ekipe i povukli smo još dosta dece da igraju taj ragbi. Iz malog mesta u Vojvodini dolazi i nekoliko reprezentativaca, a iako postoji velika želja igrača da se Srbija plasira na svetski kup, teško je igrati protiv ekipa koje se oslanjaju na igrače iz Australije. Takav je slučaj sa reprezentacijama Italije i Libana, protiv kojih je Srbija pokušala prošle godine da se domogne svetskog kupa. Već sam dobio poziv u seniorskoj reprezentaciji, ušao sam u uži krug, a za juniorsku već igram. Na širem spisku je bilo 5 igrača, a u kvalifikacijama igrale su 2 naša prvotimca. Iako su često igrali protiv mnogo iskusnijih igrača, srpski ragbisti ne boje se izazova jer smatraju da su fizički spremni da se suprotstave i najjačima. Kad su povrede u pitanju, desi se baš kod onih ljudi koji nisu toliko baš spremni, koji nisu toliko trenirali, desi se poneki prelom i to je to. Ali nije ništa strašno. Ragbi se smatra najzahtevnijim kolektivnim sportom, a brzina, taktika i snaga su podjednako bitne za jednog igrača. Trenizi su izuzetno zahtevni jer moraju da zadovolje sva 3 navedena parametra, a u njihovom sprovođenju pomaže i Evropska ragbi federacija koja šalje planove treninga klubovima u Srbiji. Pred sezonu radi se snaga, kondicija, što više dolazi vremena, kad počinju utakmice onda kreće se polako i sa loptom, vežba se i tehnika i onda tako polako. Mora igrač da bude baš spreman i da radi sve što se tiče toga, da zadovoljava sve potrebe jednog igrača ragbi 13. Znači radi se dosta, preko zime dosta radimo u teretani. Sudeći prema posvećenosti i požrtvovanju na treninzima, ragbi klub iz Nove Pazove sprema se za velika dela, a igrači se nadaju da će jednog dana pobediti i Dorćol, koji je 9-struki uzastopni šampion Srbije. Prošle i pretprošle godine mi smo u polufinalu ispali, znači nismo se plasirali u finali, tako plasirali smo se kao na 3. mesto, znači završili smo ligu na 3. mestu već 2 godine uzastopno, tako da i ove godine radimo i borimo se da što više napredujemo i da bar doguremo do finala. Malo mesto od 20.000 stanovnika ima potencijal da postane sinonim za ragbi u Srbiji. Ukoliko popularnost ragbija nastavi da raste kao do sad, nije nemoguće da više publike bude na ragbi utakmicama nego na fudbalskim.